sikufikiri siku nitakapozidishwa mbele ya Mwenyezi Mungu na kuhukumiwa naye. Sikufikiri siku, haleluya, nitakapozidishwa mbele ya Mwenyezi Mungu, haleluya, na kuhukumiwa naye. Ninarana furaha, Yesu alinitafuta siku zote. Ninarana furaha, Yesu alinitafuta akaniokoa kweli, mimi wake siku zote. Dhambi zilinichokesha, akasema neno zuri la amani na faraja. Dhambi zilinichokesha, nikageukia Mungu. Akasema neno zuri la amani na faraja. Sikufikiri siku, haleluya, wewe nitakapozidishwa mbele ya Mwenyezi Mungu, haleluya, na kuhukumiwa naye. Sikufikiri siku, haleluya, nitakapozidishwa mbele ya Mwenyezi Mungu kuhukumiwa naye. Ninarana furaha, Yesu alinitafuta akaniokoa kweli, mimi wake siku zote. Ninarana furaha, Yesu alinitafuta akaniokoa kweli, mimi wake siku zote.
Sawa. Eza natubini ba arisi. Ako musani tumara tusomja mugimana. Yes. Kweli Hola, sema alisha. Amenitaja ndugu upendwa, umetimiza ahadi wako nimeokoka. Hallelujah! Bwana sifiwe sana. Amen. Somja mugimana. Somja mugimana mu gitabo cya Nehemiya. Bresha Igitabo cya Nehemiya ni ibice 4 n'umurongo wa 13. Bice 4 n'umurongo wa 13. anga ya Bresha ya Dagibaza. Nimba Tobiya habonye nzanumva umusomyi mwiza.
Igitabo cya Nehemiya n'umurongo wa 13 kane no kuri 13 kane no ku 13 muri Nehemiya ah nicyo cyatumye nshira abantu Oh, inyuma yeah. y'inkike kane na 13 Yes, haravuga ngo maze mbwira imfura maze mbwira imfura Ehe. n'abatware Ehe. n'abandi bantu nti Ehe. umurimo urakomeye Ehe. urakorerwa hagari Ehe. kandi natwe ciye amashinga ku nkike umuntu ari kure ya mugenzi we 14 aho muzumva ijwi yikondera hose abariho mujye mudutabarira imana yacu niyo izaturwanirira amen. Na iri magambo tuganira dushimiye Imana se mwami wacu Yesu Kristo duhaye umwanya mwiza kugira ngo duterane hano. Imana ishimwe. Dushimiye Imana kuri pastor Bishop Joseph twajanye Uganda yatubereye umugisha Uganda bikomeye. Twaje tuhatumuvuga mu modokari n'abari habine data kandi simbeshi habe nanone twaje tuhatuvuga waratume Imana igumugisha. Shima Imana ku bwanyu data mu ijuru umugisha duciye bugufi namwe mwese kugira ngo data mu ijuru abagirire neza. Bwana asifiwe sana. Shima Imana kuri bene data fiti zanje Alex tugiye kuzana bavuga ngo nimuze mbanze mbereke muze tubanze tujye imbuto banze mbagurira imbuto ko ndababona nkabona mu sana abantu bafite integenki ni kwishuriwe ndabihamya ko Yesu ariwe mahoro Amen. Amagura imbuto sinzi ko zingana tware turazisiga Imana igumugisha none ko nama numva merewe neza kubera imbuto ibintu byose kuriya si mu mwuka aza bivuga kuriya ibintu ari bitari mu mwuka bigomba gusa gukoreshwa gusa n'ubwenge twabikemo none tumerewe neza Imana ibahumugisha. Shima Imana kuri bene data ifite n'abavandimwe kandi turaganirira aya masaha ndetse ko tuyamara kugira ngo dusangire umwanya n'abandi. Bwana asifiwe sana. Nehemiya aya magambo hari kuntu umuka yampishuriye nijoro ndayatekereza aho sinamenye icyatumye ariko nuje kubona ko none umunsi wa none ariho umunsi tubiganiraho. Ijambo ry'Imana iyi ni disikuru ya kabiri ya Nehemiya. Disikuru ya mbere ni ku gice cya kabiri abwira abantu bose ndimuhaye mubona ko tumeze nabi. Arabahamagara bose arabahamagara abantu bose abayuda bose arabahamagara babaza ngo se ndimuhaye mubona ko tumeze nabi ku Yerusalemu hahiye ibituro by'abasekuruza byabaye amatongo amarembo yarahiye yose none nimuhaguruke twubaka inkike tudakuma kuba igitusi muri abanyamahanga baramupinga neza ndabona neza nikakujya kwa bene wacu nyabona uko ukwipanga ngo maze kugira ngo mbakonvenke ngo mbabwire kuko kw'Imana yanjye kuntu kwabanye naje zamutora cyahise. Haleluya amen. Kuko yari yagecetse gusa nta jambo aravuga kurabona ngo byokunda dore basana barati batobiya bagishemu dore kuntu ibintu bimeze turashwangaraye dufite organisation none kuraza ngo twubake inkike kuragira ngo tube turabya ntabwo ntitubiranza ariko kubera kuko bitoshoboka tamwaye mbabwira ko kw'Imana kuntu kwabanye naje buriya abantu bazi kumva Imana bazaba mabunza ngo bashake gupinga none ngo sohora urwandiko mbabwira amagambo twaganiriye n'umwana baravuga ati ibi bintu udushingiye kuri ibi bintu zombi harimo amagambo akomeye kundi koko kw'Imana kwabanye nawe n'uru rwandiko umwami yakwandikiye muzaze kubaka inkike barubaka aha ku gice cya kane zamutora cya Yesu. Haleluya amen. Bwana sifiwe sana. Aha ku gice cya kane arasura kandi arabahamagara arababwira ngo umurimo urakomeje. Bwana sifiwe sana kandi mwikirize arababwira ngo umurimo urakomeje kandi urakorwa hagari urakorwa ku mugaragaro. Iri ni itangazo umurimo urakomeje kandi urakorwa ku mugaragaro kubwo impamvu z'uko umurimo ari munini twigabuye nk'amagurupe amashinga twishiyemo amashinga amagurupe kugira ngo tuwukore neza. Bwana sifiwe sana. Ngo ariko ngo nimwumve igondera ahantu muzumvira igondera hose muzota ibyo muriho
muhaguruke muje gutabara kandi ngo nimutabara simwe ko muzogwana niko twarangije dusoma ngo Imana yacu nizo turwanira dukomere Imana amashi Bwana asifiwe sana turaganira kuri ijambo ryo gutabara Bwana asifiwe ijambo ryo gutabara dufite abantu bari mu makategori menshi y'ubuzima nidukundirwa ndavuga nka 3 cyangwa 4 kubwo impamvu z'uko umurimo ari munini hagomba kubamwe abaririmbyi hagomba kubamwe ishami ya kinama hagomba kubamwe bavuga butumwa hagomba kubamwe abanyamasengesho hagomba kubamwe ishami y'abagabo ariko ikondera nirivuga mwese mubanze mutuzuri kandi ikondera kuri uyu munsi ko riravuga kandi nta muntu utazuryumva iyo kondera mu mutima wawe ntabe no kumuturanyi wawe kondera ntirisiba kuvuga rikubwira ngo dore mwene data yambaye ubusa ariko wari waba guhaguruka ukagenda watera intambwe ugatabara tuzamutubara cya Yesu Bwana asifiwe sana ikondera erego uyu murimo sitwe twawutangiye ufite nyirawo bagiye ngo sinte waje kudusura ubone evangeliste ngo twatangiye umurimo wo utangira ufite competence yo gutangira uyu murimo Paul yandike aba Filipe ngo naje ndahamya neza ko yatangije umurimo mwiza muriwe ari nawe izowurangiza kugeza ku munsi wa Kristo Yesu kandi ngo birankuye ko mbihamya gutyo kubera kuko mu ngo izanje no mu bibabaro yanje inzandwanira ijambo rimwe kabwira abanyamahanga ko ubutumwa bwiza rukuri Bwana asifiwe sana c'est comme ça ko umurimo w'Imana mwiza twatangije umurimo none ngamusoze ngo nitawe watangije umurimo hari wawutangije ni nyirawo kandi niba ufite umunsi azowurangiza Bwana asifiwe sana ariko icyo tugomba gukora ibyo kwigabura amashinga byo ni necessaire tugomba kuba turi mu magroupe ariko ayo magroupe afite sinyari ivuga ngo nimwumva mu bamama habaye muri kinamama habaye ikibazo mwese mwanze muze muje gukemura ikibazo cyo kitunani mu makanisa ni wumva umuturanyi wawe hariho ensana papa ubanza urambika ibyurimo ubanza gukemura ikibazo muri murakomeje kandi urakorwa hagari ubwo Satana akomeje gukora ishaka Haleluya tangurura amazi utangariza abafite intimba wira nabo bose bashaka kwiyahura itabara bayo iyo dusenze iratwumva Haleluya Bwana asifiwe umurimo urakomeje iyo ni itangazo nshake mugene muribwira abantu kurakorwa ku mugaragaro uyu murimo ntuwakorwa mu buryo bwa buri clandestin oya umurimo kurakorwa ku mugaragaro kandi twigabuyemo amashenga turi mu magroupe igroupe y'abanyamasengesho igroupe y'abavuga butumwa ariko twiteguye impano umunsi umwe nivuga twese duhagurutse ku bantu tutabara ikanisa ryananiriwe ngo nawe ngo yobona ngo mubanze mubihorere ngo rubanze rufungane mubanze mubihorere hoya nimwumva gusikondera bivuze mwese muzobaza kandi umuririmbyi yararimbye ngo abajana na Yesu ngo gutabara abandi ngo abone ko bazogabana imigisha y'Imana Bwana asifiwe sana ndabihamya ko Yesu ariwe mahoro yanjye ndabihamya ko Yesu ariwe mahoro yanjye kandi akaba ariwe dushima Haleluya Bwana asifiwe Amen hariho abantu mu makategori tugere amakategori nk'atanu kategori ya mbere ni umuntu uzawumva ikondera rifuse ryajwi riza umuntu akakubwira kujya muzamuganira umuntu akakubwira ngo kwa naka bambaye ubusa kwa naka bimeze nabi kurya ryarindi ni ikondera riba rikubwiye ngo siga ibyo ubanza ugende kwimura ibibazo muri iriya torero ntago bimeze neza abandi ukamusanga nibibaye umwanya wo kuja kurekirita abakristo ngo ni muzi wacu iwacu takibazo dufite umuzi tugira pasiteri mwiza murabizi oya ni umwanya wo kugenda mukicarana mugasengana nabo
mugakemura ibibazo byabo mwamara mukabona kugaruka ku murimo. Sinzi ko aya magambo muhamuyumva cyane. Haleluya. Kategori ya mbere y'abantu n'abantu baza bumva ko ikibazo kibaye bakumva ko kitabareba akareba gusa mu rugo rwe yabona na amahoro bamubihorere. Niko abene abo ngabo baza batabara abantu bene bafitanye amasano gusa. Tuzi ko no kongorera Alex gutya mwuka mamubaza ngo se musohotse ngo se kuri yakongoreye none kimupfana ngo se muziranye gute. Tabara umuntu kubera kuko ari mwene so muri Kristo Yesu naho ibindi tuba. Bwana sifiwe sana. Uzamavuga ngo shebo ngo ntibindeba ngo nubundi gusa iyo habona mu rugo rw'ibara amahoro akavuga ngo ndakibazo. Kategori ya kabiri n'abantu bumva amakuru y'igondera ko rivuze ikavuga ngo mwanaka cyangwa kwa naka bimeze gutyo yamara kagenda avuga umwamenye amakuru kwa naka ngo mana ngo mbiswa maye ngo se ngo batavuga ko nje yavuze kandi gusa abanza kubibemwo amasiko garuka nyabo mutubwire ngo ngo je boza kuvuga ngo nje yavuze kandi kumukanya arayavuga tu abanze gusa abazamure ngo mbiswa maye ukamuhamagara ukamumugurira soda uzafite gahunda ya soda ugura gasanga kubwira amakuru mu mwana ibibazo byabaye. Abazora bafite mu makanisa kandi baruzuye bagende bavuga amakuru y'abandi. Wari wabona umuntu yicara agatorera akavuga umuntu agatorera muri akavuga umuntu ayo ninka batangaza amakuru aya makuru ni kumukaya yambaye muri kenda yavuga gutyo. Bwana sifiwe sana. Abantu bagatatu n'abantu baza bumva amakuru ariko barangiza bagatabariza abandi. Abo bantu ni beza bakabwira abandi teme mwabana mutabare kwa naka ibintu byakomeye habe nibwo ndashoboye ariko nimutabare. Abo nabo barahari. Ushobora kutanatabara ngo utabare mwene so uri mu kibazo ariko ugatabariza mwene so. Hari abantu niyo kabuye uriya mugabo Imana imuhumuje ngo yagaza agenda natangaye nkuko adafite amafaranga agasanga umuntu ari mu kibazo agahamagara inshuti ziwe z'abayumbe ziri hanze yeme ko nageze kwa naka ngasanga ibintu bimeze neza tumureka ngo tumutabare bakama mukorera fundraising kuri telefone akamushikiriza ifaranga. Abo bantu nabo barakenewe muri kino gihe tabariza abandi bari mu kibazo. Tuzamuri cyoro cya Yesu. Haleluya. Amen. Abantu bakane n'abatabara ariko bashika bagakomeretsa abo bagiye gutabara. Watabaye bundi gutabara ni ibintu bibiri nukongera wa wundi imbaraga no kumuhumuriza. Ubanza kumuhumuriza itakabiri kamongera imbaraga kamureyani mukamusubiza mu imbaraga. Ariko hari abantu batabara bakaza mu shuro gutabara ariko bamara gushika bakaba babi cyane kuruta abandi kurutwa no kutona tabara. Kandi nawe turabafite muri kino gihe none nk'umuntu utabara umuntu kandi muri ke mbabwire umuntu agashika akavuga ngo Imana yavuze uri mu kibazo ngo Imana yavuze kandi Imana itavuze. Kuko hari abantu bafite amasezerano asanga babeshwe y'amahoro babeshwe umuntu akamabesha undi muntu ngo bira Imana imbwiye gutyo kubera impamvu z'uko wabona ko nugenda utavuze hari ukunda kubona ko upungukiwe. Imana yewe nta kimana imbwiye hasigaye katume dusenga Imana ubundi tutahatsomate. Wa Kristo wanahesabu miaka bali maneno usipoteze bure uokovu wako, chunguza moyo wako, Bwana anaita. Bwana asifiwe. Haleluya. Umutabara kwa mugenzi wiwe ugafata ishupa ukayuzuzamo imisatsi ukayuzuzamo ibintu ukarijana mu mfuko wawe shibuzana ibyo bintu sinobikora devale kamera sinoko tuki utabaye urutonesha nitwaje icupa
nimara gushika mu gihe ditoresha yabaye distere mukeya nkure mu icupa iterere hariya mvuge ngo dore gahunda bw'Imana irambwiye ngo dore icupa ukuye mu rugo rwawe uburi nka Satani umusambuzi mubi kubera iki kumusabara umuntu akamushira niba agafuka kakawunga cyangwa akamufasha akamushiririza ariko amuhera umuhanana atangira kuvuga nka mashaka gusa bona sibe sana bakire amagambo umva aya magambo haleluya twumva aya magambo haleluya amen bamaruka muhera inzu n'umuryango ngo kuriya mwami babona ngo nije waraye bahembuye buriya ahuza umugore yambaye gusa nasanze ejo bundi yambaye gusa nkunama nkigura ya makuru akazunguruka akagera kuri ujya watabaye none yari yaje kuntabara kugira ngo agende andandaza mu bantu. Yesu yaravuze ngo nuje gutanga ituro. Uko kuboko ni ikigero gikomeye. Ukuboko ukamenye nshaka kuvuga ko ituro ni ikintu gitangirwa mu ibanga bitari ngombwa kugende wamamaza ngo natanze iki. Dufite abantu bana bari mukama bagende bavuga ngo gusa nasanze ngo byanze bifu bahaba ryane cyo bayigusa kubera iki muri murakomeje kandi urakorwa ku mugaragaro kandi twigabuye nk'amashenga ariko nimwumva ikondera rivuze muzamutabara kandi muzamutabara nijoro mukabwibwi wamubwe ariko biza bimera neza yewe ariko uzikungurira ishati uzi kuvuga ngo mberwe ku bwawe ariko ntubivuge kuko mwamona aho bitoko nubwo wenda amahuza adahenze cyane ariko ntumabona ko meze neza ariko amwe datari wanguriye ariko mutabizi muzi ko bigira umugisha cyane ngo ntuhabona ngo kuriya kirato yambaye nunje kiguze se kubera iki cyagihe rero uba mubi kuruta yitanatabara sinzi ko ayo makuru ariko riko mbwa yambaye reka nyavuge gutyo bona sifesa muzamureka ibintu muve mu bintu dukure mu mwuka muzamugira ngo gukura mugenda musana Kristo mugenda mufata mentalite ya Kristo none ugatabino ejo gatabino kazamuka kugera mu rwego abantu babona fure batira uriya n'umugabo hari umugore w'umadamu yigeze kumbwira madame wanje yigeze kuba kwa nyirarume iriya muri zura ngo bari bagira ibintu byinshi uwo mudamu yanteye ubwoba muri zura ariko ninka zagaza zipfisha inyana akamapfa nk'inyana tu umuntu yari afite inganisha zirenga 200 noneho ngo nijoro wa mu mama ngo akamubwira ngo ngwina agafata nk'ibinyita kabitatu z'inyana agafata amata agafata amafu akababwira nakandi gakobo kiyo akabashorera nijoro kasata tusaye ngo akinjira mu nzu bakababwira ngo tubakire tiyagira mu tubimenye ngiryo kanisa kandi ntituzoba muri meme pied d'égalité twese tugomba kuzabaho bamwe batabandi ariko nimba ari tukoreye mugenzi wawe tuzamubona maze tubeho turirimba indirimbo z'Mose umwana Hosana 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 ashimije muri Yesu umwana w'intama Hosana 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 ashimuje muri Yesu umwana w'intama Haleluya tuzamubona maze tubeho turirimba indirimbo nziza ya Mose umwana w'intama Hosana 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 ashimuje muri rya zina y'umwana w'intama Amen Amen niyo ubona umusozi abakristo bamaze kuzamuka mu bwenge bamaze gusana Kristo
tuzataramana abera bose banesheje uyu mubiri ndetse na satani tuzahora turirimba imbere y'ayo ntebe mbega umunezero tubonye Yesu. zamuri bwanze Yesu cyohera haleluya Amen. bwana sifiwe sana umwigisha amategeko umunsi umwe yajagwira Yesu aho yamamubwira ngo Yesu no gira gute kugira ngo nzobone ubugingo buhoraho niki nokora no ngambwira icyo nokora Yesu aramubwira ngo se uzusoma gute mu mategeko iyo usomye amategeko uzuyasoma gute uwo mwigisha amategeko aramubwira ngo nzasoma amategeko akavuga ngo ngukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose kandi ukigezere kuri zo ngizo ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Yesu yamamubwira ngo nubwira gute uzobona ubugingo buhoraho papa nta kibazo ubugingo bwanjye kandi sinzangira amaforumire menshi nukora gutyo uzobona ubugingo buhoraho mukanyabona ko zayihuta arakanda nibagiwe atese ngo yigira shasha niko biri jambo y'Imana ndarivuga ngo yigira shasha ngo amaze ngo se harya harakanda nibagiwe kubaza ngo saka Yesu arabatse kandi ese hajya mugenzi wanje ninde Yesu aramubwira none ntuzi mugenzi wawe kandi ngo sinzi amaze Yesu amubwiriza umubwiza aramubwira ngo hariho umuntu ngo wari uvuye Yerusalemu ngo amanuka Yeriko ngo ashike mu nzira umva ariko Yesu yigeze ngo ashike mu nzira ngo aba muri yambushe abandi baramukubita bamusiga agiye gupfa none ngo barangize barigendera mukanya ngo haza umutamzi ngo araza ngo mukubita amaso ngo abone ukuntu ihari arimo ngo arakita kuko uza mama mubona ni Mwokozi wangu siku zote za maisha yangu nakulilia wewe unisikie Mesia kanami Mesia Amen. mukanda gatoki aho waza umurewe nawe ngo araza ngo mure Yesu wenyine navuze disikuru ikomeye mwisi iyo waravuze ngo abarusha n'abaremererewe sinkeneye abatunzi sinkeneye abantu bo mudendezi jewe disikuru yanjye guhera none abarushe ariko muzukunda abarushe abantu bazabahunga yebe abantu barushe bibibaza habe na perezida y'amasika ngo ndaje mukanya gatowe akama bacenga abarushe ninde ukunda abarushe nta muntu ukunda abarushe ariko mwumve disikuru abarushe mwese n'abaremererewe nimuze musabe ukuntu ariko muzukunda dukunda bakire tukamutabara bakire bajya muhamwe ubona yuko moto moyoni pia kinywani nashuhudia muzukunda abantu pendo la muzukunda turishikiza bakire bunyi mutabara abantu bakomeye bafite ubushobozi kubera ko uhayibona neza gusohoka arakora mu mvugo abwerekeza ngo mukanya gatoya ngo haza umusamariya uzuye imbabazi zamutse ibara cya Yesu haleluya amen iwe ngo amushikeho wa uzuye imbabazi ngo amurebe ngo arabanza aramufata ngo amumoza amaraso amavuta ya Ela ijambo rya kabiri ngo aramurengeza ngo amushyira ku mugongo kw'indogobe yiwe ijambo rya gatatu ngo aramuzamukana muri guest house ngo amushikire muri guest house abwira nyiri icumbi aramubwira ngo uyu muntu wanje ndamugusigiye ngizi denariyo zibiri uzazikoresha kandi icyo gihe zari amafaranga menshi uzazikoresha nizishira ntukite ku mafaranga uzogenda ukope ibintu hano ku maduka kope ibintu jewe ngaruka uzogeza fagitire tuzamutse kwa Yesu haleluya Yesu aramubaza ngo none muri abo uko ari batatu ninde muntu wagize neza naraseze uzosome ijambo hare ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 10 wa muntu kubera ukuntu bari bangana n'abasamariya yavuga ngo umusamariya w'imbabazi yamavuga ngo wamugiriye impuhwe atinya kuvuga izina ry'umusamariya yamamutsinda ngo nuwo nguwo wamugiriye impuhwe uzosome Bibiliya ntivuga yanga kuvuga izina umusamariya kubera ko umusamariya hari akabazo Bwana sifiwe sana nureke mbabwire mugende mukorere neza abantu utitaye ku muntu uwo ari we tabara umuntu utitaye ku mutungo afite tabara umuntu utitaye ku byo uhabonera tabara umuntu ugende
ubane na Yesu niko muri byarinze ngo abajana na Yesu gutabara abandi abo nibo bazagabana umugisha w'Imana. Imana ibamushe.